Okay, I'll go to anyone and now what I say. I wouldn't say media me pass him, won't pass him see me. And then me brother Biwaha, your friend brother Ishmael. Or no, and or did you mark us here or Gbawe Palace here? Me who say, or my year, who shall meet you who a dime be a ya boy de Kube Nya, and now say, because a benua, I had the aye. Now me person business say, a dear why ye. I said, said, then I don't know so yes, I did. And for so ben, I was I did you because Obi who said, yeah, make a move, can't say be about some dime because they are assassin on me, name say, yeah, the conforming never come or ho, say the trouble dear was a day. It's me, I is my the member what church you move. I'm a watch I did see I said, dying. I said, sir. Me, I remember about attention TV. Yo, Mr. Mama Quaba. In that day about Aligoto Festival, Nibi, yeah, sure. I had the easy be a cost of fine. Number 2, a year a dying, but let me find it say dying. Pacho, 1 a year. Oh, a dying dear, me and I'm a year. Now the reason why I be a year and he said, be a China Tuesday, the Beko, the friend BB or in Creme say fine ya. The Beko in Sue a free boot time, a year like Palace, and your friend Bali. Into a Beko. Sa insu na no akọ sa insu no bi de aba palace on mo nti o cha 3 o'clock no ye kọ insu na no ko bu insu no de ba e de be ma palace no na o mo de ya amamre na ye de be ba we ase my friend say friend no bibi structure nti de be ba ase nti konfo panyi a wo krowe mu a okomma ekro no ono na o ba be tena ase no wa chechire the reason why I didn't show no eba and I show no adia nsuo no ye e de mani pagiana na o man no nti ebeba nti ye ba ye de nsuo no e ba si ase nti enwumre no ye be announce say bia nsuo no aba nti wo a wo pe bi a obetumi de akoye wa de bia wo pese o de ye no uba na ebu nsuo no ma wa obetumi de akoye eno so wo de ye wie so a betumi aye den Butaye nti a odi beye ebeto nsuo no ebetumi abemu ama wo. Okay. Number 2 nsuo no etumi de ye aduane. Etumi de ye bibia. Obetumi de ye bibia. Na nsuo a wo see free boat time mu de eye hu kakra. What I say because obi share because nsuo free boat time de eye abosom sema na say eye de yenim say Nyankopon na ebe bibia but nsuo free boat time mu de aya enye common na say enye normal. Enti mbeze bi da say eyenso obi abetuma numbi obi abetumi use because obi a all share attention TV sisia no e bia wate nsuo yo be so oba no so be hwe de ya nsuo ne tie enti mbeze mi hu say eyenso a efini kika ho bi enimu say nsuo obi abetumi numbi de aye ne bibi nsuo no titi no tema me fa say minyiye no mbetu ye say bia ye two pipe ma na nsuo nia no eno na ye papa mu na ye mame mu esade ye aduane e di maye nti nsuo a eye nsuo a enite enye bosom nsuo eye me find say free normal we are like a free mueba a drop of water enye say bia a sunny bebre na so uko tu obebi obo say but say nsuo apai na so du onu mu a enye nsuo a etumi ba bebre otumi de bibia utumi edi bia nya nsuo a okay nwa be me da wase e be say ye call inside one ni ye hwe de we a omaye no de so mu wie ye but wo hwe de ye tie na metimu say omaye ne style bi nti be say ye call inside wo what ma say nti mu de mu gusu follow yen ni ye mbra inside wo wo ba wo bibi ti say pamplo what I say pamplo na pacho we den pamplo we pamplo na ahamben ye na aban wo su nyenya na we mu we my friend say abe we your friend example abe okay enti ebusuafo ma mo hwe inside amutimu say yes afi Aligoto Festival no enye easy what ma say one bag Gbawe ha wa ye wo ho what I say na one share attention TV so wa ye wo ho what I say attention TV no betime nya bibi any information about festival we attention TV
any other stations biya no unya ya no mo pick fee what I say nti upese unya any information about Aligoto festival na ne nyina no Attention TV ye wonya mapa edema wo ne dey nti yeguso a ye wa ha what I say yeguso a wa ha wo hwe palace ya wo me chetum se yabo canopies what I say yabo canopies wo hwe somebody a ni Adams kwate what I say that means ono no oye openia ye si osinhene ebo Gbawe jasehene ebo Gbawe ne billboard and I say ne soundboard in phone and that's so fefefe wo hwe palace asun ye pa enti me catch us baby a wo bia wo hwe Attention TV no anything about Aligoto festival no the right place obetumi a join ni nyina no Attention TV enko baby a yeguso eni nemu saa yeguso ni nemu wo hwe mensa wo hu say ye di eja that means aha no wo hwe say ye be share ade wa ha ebe soja bacho brand say mami aha ne ebe soja ye di jabetum ebe tutunam enam ni bi sen owo ana say den akranti ana akukọ aponchin nentwie ebe tutu enyumre eye Wednesday na mo tutu nam obi abetuma ba wibi metuma ba wibi mi dem penam pa na we so na we so no ye di pot na ebe shase okay pot no e ma smoke okay e ma smoke okay okay me hwe meche me hu a police fo bi wo mechi honumu pesem ko bi so mo so mo ye den wa ha atma se enti ende the Attention TV animu an e wo Gbawe palace ya eye na Aligoto beauty festival na de enye yize nyame yadoma akwesi ada o ma kire se amamre na kasa ebe koso wa se manya ne ti ase se mo be ye Miss Gbawe so wa ha ma queens ne be modo ni ade nti usha hanuma ahasun ye pa nti anything about na Aligoto beauty feast ni bia wo hie bia no ni nyina obenya ni nyina wo Attention TV fefefe ye de be ma nti mundi echi abra ye go su ekoi me hwe menu ametimi hu se mox bi ewa eye Gbawe palace mox tumi se mox no utumi se palace ha no mox hihemu enye me wanwan se bia hospital kra be hemu wa ha no mu what I say Attention TV de ma munim se mo de na mo de asem bibia mu hie bia ye de be bremo